Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Haga step jonga shiterik unai wing arajar posau, haga Porsche pobji AA, dalap ia kowe ke pistol, keberadaan kuli hapo. Dalap ia ke pistol, naganala keberadaan mar persya, jong ke office kita nak sentiat ke sorkar pedeng, leni ki SIB halum syat sengi, keberadaan hagi tahan laban. Dalap ia ke pistol, donong tray jong kowe ke guest house, keberadaan mar persya, jong ke office ke SIB. Ngilayo banyak keran lingba ke mobile phone berutra jong ke guest house ubak Michael Carson Teo. Hak ba uli thu ingi ba barok kinang mod ba kedai ke bakai, khamtam, namar ba kedai ke por Diwali. Hendri haba ki beriu na ke office jong ke SIB, ki one page, kila pintik na ba kedai penban ke basisha. Kamadian uloong ba ki pulik lawan poi ban shimti ya kata ke pistol. Kamde ya kemat jong ke hotel jong ni, long kadan ka ketika surak untuk kadan ke office jong ka Intelligence Bureau itu ka SIB itu. Bisa jong ke office jong ka SIB kadan gani ka kadan kanala kamtu. De kalau masih yang bagani ka building jong gani ka hotel pengitnya, hangtu gila kita ki. Biar mana. Hapo nala gidan. Oh, hapo nala. Katum kajing ya tu jong gitu ki kena ki ba yo tan dan hapo nala kan. Masing tang tu itu gila. Handover na isaki dan namar bagi dan gini ki nong trade dong ka SIB ki ya yang kaya khmat kedukaan untuk ya di sekitar ya pikiru ki beli harga jeng kendit bidang mut bakade ka tiar ka bayale kai untuk di ra bu khna dan ra keni de tai kisah sai ki batrai di tu bat ki balai dan hapo ka police department batrai ki langsung tu bakade ka tiar dong kunta de ka saya harga tarukom kum kajing pejungi de kadai kum katai kum bawa ngopi. Baik. Kadai kesulai kum tak ngopi. Pistol. Kum kajing pejungi kan ha. Haga jing sisa kalau kum ni menstep kum tu show beji. Ni driver ba ya kali. Iya ka. Tu kan iya pos apo kanala kum tu de kidang mut. Nangila kali ki minta di kiong ba. Gede kita mut gede ketiar balik kai dong cik semung kena mentah mengadang di kepuar Diwali kumir mah. Ha. Enrei tanpa dunia ubah tray dong kene ka Swiggy delivery kena delivery dan iwe tray yang tu di yoi yang kena ketiar apa madan de il kumtam tinde latam tu de ira tu bukti de kala dan recording apa CCTV ira tu bukti di beni untuk baterai yang tu jongka SIP kembang apa saya di mana hendak beni untuk masih ide itu sebelah dan ke department dari SI kendala i ketiar kicit am ke bolong kuno kiu kisim no kum tu hi kum ke jinyu i jongi naga CCTV di kisim no de kendala sim kum tu dikira siapa ka office jongki untuk marpesya ka tu bagi yang tu kira apa office de sekarang bangi kelawan mediki pulit ini de itu tahu contoh lah ya. Kabang ini dah kaman segam deh kadai peka kadai ka pistol deh tip kadai ka bakno ka dan experience mo ya kata ban bakti kalau benda ka ba ngakali gitu ki baterai yang tu ngong yo lesi ya kumpanhat na po met tong gitu badan duty yang ke namar makusak yang jongi kedan ki agak room kedan ka ki ka ap kulit ye kumtu nei ngakali ki ngong yo lesi kadai na kumpanhat kumbakla mo. Jadi nak curi di ang kamdai na marba. Kabakilap mana kadai kabasu snahi na kau kontribut na kuno na gusto na kay tumbatay tiki. Jadi dan live rounds na kuno na kajing batay jong piro kunta kan. Tenrain hadu pa kana lek hagasti ban banyasay na po kat ko kanala nang sa na marba ka na makalong bi ha asurak bi pamha. Kajing kumdan kan. Kamdai kepala imat kamdai kepala bore ne kamdai kumta kalong bagi di kasihan baik betul.